on Sunday. I wonder if you've got anything special planned. Ydych chi'n mynd i gwneud rhywbeth special? Ella brecwast bach? Maybe a special breakfast might be a good idea. Dyma chydig o syniadau i chi. Echam'n neud scrambled egg i mam ar ddydd Sul. Dyma sut i wneud o. 2 wy, chydig bach o lefrith, tost i mewn. Dwi'n licio tomatos, halan a pupur. A dyna ni, na i ddangos i chi sut i wneud o wan. Brecwast i frenhines bore dydd Sul. Enjoywch! Neu rhywbeth syml fel iogurt a ffrwyta mewn bowlan. Awesome! Yogurt and fruit in a bowl.